Kwako konke kumele sikucaphele esikhathini tekugcina kungapholelwa luthando, ngoba uNkulunkulu ushito wathi esikhathini tekugcina bantfu labanyenti bayawupholelwa luthando ngenxa yekwanza kwebubi. Asisuthi khanza sesaphola katseni eluthandweni lwaNkulunkulu. Akasho Jesu ukuthi bantu abanengi ngeke baye esondweni, ngeke bahlabele, kepha uthi bayawube sebapholile eluthandweni. Kungathi singahlabela sithandaze lamuhla sithi vuthisa Jesu umlilo wakho, umlilo weluthando, luthando lwakucala. Sinkwa sakavuka udle, ngiyakuhlephulela ngibuyela kuGenesis sahluko 7. Lo verse 1 lesimfunzile uthi simakadze wathi kuNowa, ngena emkhunjini wena nendlu yakho, ngoba sengibonile kuthi nguwe wedwa lolungile kulesitukulwane. Kulunga kwaNowa kubonakala ngekulalela uNkulunkulu. uNkulunkulu utshela Nowa ukuthi akangene, sewusebentile nyalo akasale angena emkhunjini. Verse 7 uthi Nowa wangena emkhunjini yena nemadvodzana akhe, nemkakhe nebafati bemadvodzana akhe, babalekela emanti azamcolo, noma babalekela emanti azamcolo. Verse 8 kuto tonke tilwane letihlambulukile naletingakahlambuluki, nasetinyonini nakuto tonke tilwane letihamba ngesisu tangena ngatimbili, lesitfuna nalesisikati tangena naNowa emkhunjini, njengobe uNkulunkulu abemtshelile. uNkulunkulu utshele Nowa kuthi Nowa mawufunza lekubo verse 2, 3 nabo 4 la ngenhla, uNkulunkulu watshela Nowa ukuthi akangene netilwane letehlukene ngetinhlobonhlobo tato. Kepha uNkulunkulu ngazuthi akashongo ukuthi akahambe Nowa ayotitingela, ngoba kube wahamba wayotifuna bekuyawufika zamcolo Nowa asesigangeni solo azama kubutha letilwane. Kepha yini leyenda letilwane tangena emkhunjini kubili. Kwekucala uNkulunkulu uyenda ngishindvo lengenayo indlebe yekuva ilive livi lakhe. Kwesibili, Nowa bekaluphawu lwekuthi letilwane kumele tishone kuphi. uNkulunkulu uyakwati esihlobo sami kuthi into lofuna ube nayo ayinikete umyalo, ihambe ikuthole la ukhona khona. Akusiwele kumele ucoshane netintfo uNkulunkulu la kulungisele tona. Wena bani neliciniso ukuthi ngilala uNkulunkulu angifuna khona. Nowa iBhayibheli lithi wangena nemndeni wakhe. Noma singeva kakhulu kulalela kwabo, kepha ngenxa yokulalela kwakhe Nowa umndeni wakhe wasinza kuzamcolo. Uyabona sihlobo sami, ngenxa yakho umndeni wakho ungasinza etinhluphekweni letivelela umhlaba. Ungasinza ku-spiritual poverty, ungasinza ku-financial poverty, ungasinza nasebudlelwaneni lobulimele. Ngenxa yakho umndeni wakho ungasinza. Umndeni waNowa ngenxa yakhe wasinza. Ngithi akusuba nguwe lofuna tilwanyana, akusuba nguwe locosha ipossession, kepha ipossession ayilandzele wena ngoba ukuposition.
Wathi Nowa mangena emkhunjini nato tilwane tingena kuwe. Ngaze ngakhumbula Jesu kuJohane 6:37 uthi konke la ngipha kona babe kuta kimi, nakuwe lakupha kona uNkulunkulu nato tigitako kuyeta kuwe. Amen.